Cada essevata da Elisa Tramoni befa popolo. Vi ringrazio. Oggi presidente del Consiglio esecutivo di Gorzica, 50 anni fa si è tenuto un avvenimento che ha cambiato la faccia di Gorzica per sempre. I 21 e 22 agosto di 1975 hanno stampato una volontà forte di giustizia e di difesa dell'identità culturale gorza in mente degli isolani. Un fatto di Moasi contro la problematica stretta in quanto alla produzione viticola hanno fatto permesso di mettere in lume problematiche molto più larghe come la negazione dei diritti di un popolo, di sua cultura, di sua lingua, di sua terra e di sua capacità a decidere di usare avena. E queste problematiche firmano sempre oggi. Questi avvenimenti si iscrivono in un periodo di riacquisto, periodo di presa di coscienza culturali, sociali e politica maggiori, con le sue idee nazionalisti moderni e le sue rivendicazioni forti, come la riapertura dell'università, la riconoscenza di un popolo gorzo, la difesa e la promozione della lingua, la difesa dell'ambiente, la lotta contro le speculazioni. Ciò che è stato trattato solamente come un avvenimento politico deve essere considerato oggi e più che mai come un fatto storico. Su fatto oggi non faccio più solamente parte della storia dei nazionalisti, ma della storia della Gorzica. Allora iniziamo oggi a discussione in cui Stato non ha statuto d'autonomia è più che primoroso di riconoscere l'importanza storica dell'area per le generazioni attuali e avvenire. Giusto appunto, i giovani hanno dimostrato il suo interesse per il soggetto in cui di una mozione di sostegno all'associo all'area 75 dall'Assemblea di Gioventù. Perché non si sfondesse mai il testo di questa storia, perché le generazioni avvenire non si dimenticassero mica di ciò che fu e che disineggiassero per costruire ciò che sarà, vi domando di che maniera il Consiglio esecutivo ha da poter riconoscere la dimensione storica degli avvenimenti dell'area e accompagna l'organizzazione di 50 anni in punti simbolici e materiali a un lato di attori associativi, culturali e istituzionali impegnati in questa marcia di memoria. Vi ringrazio. Allora, a risposta di Bianca di Ghiavage. A ringraziare, Madame Presidente. Cara consigliera, cara Elisa, avete detto parecchie affari. Da 875 l'azione coraggiosa, sincera e giustificata di una manata di patrioti ha sollevato l'isola sana, ma ha permesso di noi una presa di coscienza che si è detta profondamente radicata in un fatto politico isolano. Vorrei ringraziare la presenza qui di Bernardo Pantalacci e di Giampiero Mari che si impiegano per fare dall'area veramente un événement storico per 50 anni. Le sort fait à la Corse relevé depuis son annexion et réitéré par les insulaires sous des formes diverses à différentes époques est vu ici à la fois comme une injustice contre laquelle il convient de lutter et à la fois comme la possible matrice d'une nouvelle revendication, plus large, plus affirmée, plus pragmatique. Ces due giorni hanno fatto una mossa che infine va inscrire a Gorzica in una traiettoria nuova. Ces faits, conjointement à une expression culturelle naissante, le riacquisto, aboutissent à la création de mouvances ambitieuses et décomplexées dont l'audience va aller crescendo pour installer durablement la question corse comme un fait politique, atout pour l'avenir de notre île. L'organisation politique des revendications basées sur le concept de libération va engendrer une multitude de groupes de défense, d'associations de terrain, de contre-pouvoirs qui permettent l'expression démocratique de trouver un chemin vers la reconnaissance d'un peuple. 50 ans après, les mémoires sont toujours vives. C'est pourquoi l'anniversaire qui se profile doit être digne, certes, mais aussi montrer la continuité d'un combat politique, social et culturel qui s'impose avec autant de sève et de détermination qu'à cette époque. L'ancrage dans le présent, mais surtout un engagement pour demain, doivent guider l'action de notre collectivité. Vous êtes l'exacte illustration, chère Elisa Tramoni, du fait qu'une commémoration n'a de sens que si elle permet un apprentissage et la transmission de valeurs aux nouvelles générations. C'est le meilleur hommage à rendre à ces Corses qui se sont levés en août 1975. L'Associo Alleria 75, dépositaire de la mémoire de ces journées, sera aidé en vertu des règlements des aides de notre Assemblée. Son programme mêle moments
festifs, pauses mémorielles et discussions sous un format table ronde. Dès cette année, la SODJ propose une célébration ambitieuse et arrime l'année adversaire à l'avenir en promettant un parcours mémoriel didactique sur les lieux mêmes où furent portées la revendication. Vous le savez, notre collectivité propose un geste fort, l'acquisition du terrain de la cave sur lequel s'est déroulé cet événement marquant. Ainsi, un nouveau lieu de mémoire pourrait voir le jour sur le territoire d'une commune où nous investissons énormément pour préserver et transmettre l'esprit d'un peuple. Le musée d'Aléria, la cité antique et le champ de fouilles au sud de la commune sont emblématiques de notre politique patrimoniale et culturelle. D'ailleurs, nous proposons, durant la période de commémoration des événements d'août 1975, d'y installer une partie de l'événement. Une représentation théâtrale sera donnée dans l'amphithéâtre, ainsi qu'une exposition de photos des journées de 1975 qui sera proposée au public. Une conférence débat en collaboration avec la SODJ sera également organisée pour marquer cette commémoration. Aidet, ciò che noi consideriamo come un fatto storico, entrerà nella storia di Agorsica a partire da quest'anno e a nostra instituzione piglierà tutta la sua parte a questa commémoration bramata. Alors que nous négocions une autonomie pour la Corse, le souvenir des moments forts de cette histoire contemporaine est, nous l'espérons, gage de cohésion tant nous savons l'attachement de chacun de nous ici présents à pour l'héritage commun. A ringraziarvi. A ringraziarvi